Yakhaniphala yabona mfethu ukuthi lento esayikhuluma lapha sisefolweni sisayiphinda namanje sesifakazela into ethi sasho sathi kune hip hop waya namhlanje ethanda into eyenzakalayo bese ngoba wapreacher wathi hip hop asekhenza 10 ufuna ibe active ngale nto yini yenzakalayo kuyenzeka yabo WIZE uzalapha usibaleka mfethu yona mfethu uyena sibambe nayo 4310 umhla 26 njalo February INANDA besazi South Coast asazi njenza I know bro play showcase yakhaniphala ukane nekolebo abantu bangibuzile ngekolebo ukuthi after le update kumele kushumele izowenzeka izowenzeka kolebo yakhaniphala nomere nawo moral ngiyalazi leli soshaka kezgina leli soshaka salos thanami azolo mfethu ngoba bethu ukufika kwakho lapho mfethu siyasibona ukuthi uyenze lento yenzeke mfethu kaso ngakini namhlanje no moral mfethu Pesa ukingiye pesa ukingiye njama asise ngabe la ngena msiko khona size ngala ngena msize ngakhona yo ayo sizi sibe ndawo benza ngizamule ngesigi icilongo lalenkondle lenza ngiphefumule lesigi ngibisa ingoma estikini ngibela ibhithi yimina wenza inkundla ishukume ngivulele stick mthamba ugcwele ipiki imbongi ibhongisa kwesilwane isidumbu soqala efrijini mase kuphumuhle vani amanzi ayogcwala epitsini mase ngilola lesikhali igazi lonitse emvuleni mhlaqhuma lobala ngabe umbhali nawe kodwa ngeke ulunge la ngaphathi igani nawe kodwa ngeke uqhume la ngeke ufane nami inxeba ngeke uthunge la jula la izwa la mina incwadi engeke uzwe ifunde la yo